Pa zapravo je to isto jedno od ključnih pitanja šta zapravo uopće znači voljeti, šta znači biti u vezi. Da li je to posjedovati nekoga ili je to zapravo osloboditi nekoga. To je ono, mislim da to svi ljudi u neku ruku mogu shvatiti. Za moj lik je to definitivno, upravo to je problem, što je čovjek jednostavno odgojen u tradicionalnom smislu da se zna gdje je ženi mjesto i onda ode u principu u rad i bori se za slobodu i ono naravno i unutar braka i unutar sve i onda se ne može nositi s tim. Jer jednostavno neke stvari se ne mogu preko noći promijeniti i jednostavno ne može to shvatiti, ne može prihvatiti da je sad ona slobodna žena, a da više nije domaćica. I to je recimo jedan, rekao bi ovako, ne znam, kao to zvuči sada kao neka mala stvar, ali u ovako ekstremnim uvjetima i u ovakvom, nakon građanskog rata, u toj jednom siromaštvu, u toj situaciji gdje im se još dešavaju te grozne stvari, to je dovedeno baš do krajnosti. Ali mislim da je i danas to, to nije ništa, mislim da je to pitanje koje je i danas aktualno i zapravo mislim da će uvijek biti. To je pitanje ljudskih odnosa, bez obzira. Dobro, to sad. Vidjet ćemo. Odnosno, mi možda nećemo, ali ko zna šta će biti za 100 godina. Da, ali mislim da je uvijek, možda ima ljudi kojima je to lako, ali teško je pustiti nekoga. Mislim, voljeti pustiti.